Omurebe wa Rubirizi News Center webale kubona ugenda miss not following amukutukwetu gwa YouTube akandi utakayeba kubona subscribing no liking onakurera izoba turahano yo makagaho na rebo speaker akubana gino miss na tugambira nsonga zitari zimwe na zimwe kandi ibintu ko kubona umwana ko kubikutambura umunsi taiza waha izuka ngo umukuru sande akagamba ngo aromba amafi yo mu Rubirizi abo no twenda kumanyaho twatayiraho honorable speaker wa district twakwakira yewe bari moderator mwe bari no kwiza kumpukaho kugira bitwaganira ansonga zitari zimwe na zimwe aha Burundi bwa Rubirizi district yakora abakureba abakundeba mwe bare okuturukiriza kandi mbaramusya mere turebe mbere nene tambura ntona kumanya mu kisanja cyawe cy'icotayiremo mu kanso bazo nanizo mukakigambo mu kanso yaberero corruption mu district ya Rubirizi specially chikwakena n'abakozi ba district abakozi ba government wetegatike kujurana sutanki yona rebo speaker we bare kumbuze kibuze cyo chikwatagana no buri bwenguzi amanyo buri bwenguzi na side ibi inakuhayo inakwakira kandi umwena numba mu ino musango tamu eje intantene ka speaker nangwa twa kafuno kanso emwe to musamurungi member of parliament wakatera mwami Muhammad Katoto akarumu akizamu kandi twamuhumutsa go gambaho naba members ba council n'abakozi bona ba district twarizamu ndumwe byagambere akasoboraje wenka MP president wo kuyaba manyise uba mukwase babansobori uburwenguzi yasaba council reba ngo twashitekamo amani kurango sente zo mu musoro zaza iciro mu Rubirizi zibase gukora emirimo ninge myoga ezi government ikwende ekora abantu bayo mbwe ninjira nti ito tukarugahamuramo anyonka speaker ninza kugumiza mu nkwatanise na district chairperson na committee tine kawo ofisi ya kawo n'abakozi be kurango twakora na team kurango sente zize zabasa kwika ahanso mbantu zakora imirimo z'abantu kandi oguwena akwenda kuzikosebye ubwo no twagenda ubwo hati tinka gambira ngo district Kubinga arimo Burwenguzi acho tinka kigamba kuyaho inkikizo kibire weki cya R.D.C we kwegambira ngo nari Ebituga bitu kuyanata kwegambira nini watango kwegambira nari Ebituga akegambira bukoso wari akawodi wakahura norango akatesize no mukazi kumusinikira kasete so mukazi nja sente zikaza mweberwe yamubuza hari wangira ngo ndonde zingahe yo muira kare yamugarukamo konka ahandi tinka tungire kesi yamani umbakozi ba district kugira ngo mbariyenguze yes kwa urira odieje ya R.D.C na Juliet iwe cyakwizira on mind zawe niki mwamirama mwamanyo ni nduga hantu hacamire munonge gombora yakatungura mu bizibu bingi konka nisima mukama mbasize kubirabamo mwijuka kandi diso kakwate munde myaka 10 kandi naje hayo tine musango gono gunkozire genda kumuraho namakuru nsaba ADF kandi kanarujya abantu banyakira abantu ko politics cyonko mutuma go kundi hanga yanjye ngwini no kunda abantu banje no kundi cyoke cy'ingurugamo kandi umuntu ayobera umunonga kuba nintine biragera tindi umuntu akwenda ngo mbuzabuza abantu ningangambe bisuba kuba nintina na ruhanga mwene kizo kikanyuzusya ekiroto cyanyiziro umutwe ecyanyo kirengo gumukazi tumukuza kumaraho nawe akoba ayino mu rural camps era kana churiye namanya
ekinyonkana chan mukama kaya chimpira yakindoterire mbogo R.D.C taizere kukora abantu okuba nkakirota nakiteka no mukanso ninye nabire lead petitioner ninye natabariza omusango nitabariza nakamye abuburu bwenguzi tubase ababase kumwizura bamugarra handa kuba abantu bitu naza kubinaza ngamanza namureba umuringo gwo kukosa mu bigambo bye umuringo ukayatante kweta president nasoma constitution ya Republic of Uganda nasanga ngo president wihangeri narabo mu karuru kandi setup ya local government twine position yona ya tirumbera juro ngo tuineho position ya president a district level akabire nka president wa district naba district chairperson muri cyo nakigaba kugira ngo no muzoshira we yes okora mu office yawe nkarama think for karama nimba nyine emirimo zinkora mu office yawe kandi no bumpire ebinakore n'ibyo kugendera so constitution te kugira ngo umuntu kayakora mu office ya president na yafuka president hakuba soma katabo ka local government act nkagera ngu R.D.C oba kusindika district yaza kugira ki yakora ninga kugamba n'abantu ebintu bya government aseme kubana arabo mu office ya chairman R.D.C5 afuna urusako rwa R.D.C5 yes agamba nawe agamba hati nyine nsongezi nyenda tuze kuvuga n'abantu chairman R.D.C5 ayikiza kugenda nawe ninga muho member we executive kuya kwanga R.D.C5 adatse kukiba kore kintu ekyo nkimanyisa ngo kiyaza kugamba namaza yacu mushobora cyashita kundangana na biragiro cyaba kitakuza kureta kimucuro mu district so takora wenka nakora nabebembeze ba district kandi kiragiro kigera ngo chairman R.D.C5 nuwa kurebera abakozi bona abari mu district oba bafuniro mu rumo district ninga abo basindika kurwo umusenta nka R.D.C nabandi nkakawo kuba kawo tukumhomura mwa nkabaye kaha mbamba kora na chairman nibakore mu muzabo mbarabo mu chairman R.D.C5 akwa chairman R.D.C5 nuwe mukama wa district na cabinet ye abitukweta ba secretaries bwana sumukana ita president wa Rubirizi yes atwantwe ntwenda kweta umuntu ngo president ntweta aguba nsongora president wa Rubirizi akuba is an elected leader so R.D.C is a civil servant government ne muhomurumu so te kumuhomurumu te kumufora mwebembeza ronzi wakaruru kandi wasoma katabo ne mirumo zose mekoba nakora zambikirwe ryo muri ku government act so kaya sanje kumana yetatyo na mangu twine kizibu akwa abantu batakubicenga bomaza kutekateka ngo bwena hata R.D.C nuwe mukama wa district buri kintu cyona kiryo mu ruhi kandi tuko kiri so na mangu abantu bitu nabaho n'abagombwe n'abahwa wabo so nebinde byakozere umusango gwa mucara n'uwagera umugenzi ebikibanza mukabhura n'ubuzuruzi mbwine turabihurire n'wasa kutubanza mbine wono za kwiza office record ziriyo nico twatiremu umubyo mutukantu mutabariza kwa Kurya nguzo so nyonka muranzi yakare namangu tukuza kumaraho nabwo eco nakarenguzo ya mukano wagira akamuyeho sente settlement z'uruhunzini tinka zigambe sahizi tinkumanya ko bwire bwagendaho nko wayiza office nimbasaka gukora kabiri bikabye ibintu bike banza ngira yahenda ngo umukazi yaguza kibanza muho ni fact akamuha kuba byo mbahandike tubindi kandi na petition kazayo n'abantu baruga Kampala ku investigatinga kumanya ibyo twahandikire basanga ishito wahanditse kagari amazima gonga so kurwowe nkamwera rikira nara no muri ngo kwenda kutahamu ibintu bya hamwaro nanda kundwanisa umukore Nyanza kanyoni ndeba ngo president yatusindikira amahe nkwatanise nabo ebinyanza biriyongera abantu batunge sente nanda kutamu interest ze na amanto gutukuza kumarawe nawe so necyo mu gisamurundi itwe tukaranga kare ekibi
konka bamwe muri imwe imwe bamahuro kucera nabamwe mbebembezi bacuruwana sabaja ngo twacumura akugambara konka twantwenda kubatangiriza ibizibu binje munonga bibasa kuzarukomba bantu bitu ahubwo imitegekere mbi ninga kiroto cyawe kikizaho kugira ngo mukatane kentaro zenyaza ubundi nanda kuza kuremeza nyoka tine rutaro nyoti nyine rutaro na muntu wena echo kubanza ndi umuntu akutine kiragiro ecya kabiri tinkucera kwenda kukoza sa office yinyine ukubyamera batahi banje nyina